Om Swastiastu. Rajang sore para pemirsa Himasaba TV. Rirane mangkin redide 14 Januari warse kali-kali pelebutus. Tidiang pramusiar ini kada kota miase sampun wenten ring widangan pura Ponyo Batu. Sani megenah ring Desa Pekeraman Bangkah, Desa Pacung, Kecamatan Tejekule. Inggih, sani mangkin nyiring sarangin tidiang dasa menit ke arep antuk nguningin asapun api kewentenan miwah keunikan pura Ponyo Batu punika. Pura Ponyo Batu pindah ke Silitungil pura dang kahyangan sani megenah ring Desa Pekeraman Bangkah, Desa Pacung, Kecamatan Tejekule, Kabupaten Buleleng, Bali. Nenten-nenten sani nguning indik data sani yakti ngenene nuwit kewentenan pura Ponyo Batu puniki. Nanging sani kuningin wantah saking tutur sahabat sani wenten irike indik kewentenannya pura puniki nenten presiden lempas saking sejarah sepengarau ide penanda siwul sidanta inggih punika dangyan nirarte utawi ide penanda sakti wawrau ring abad kaping 15 dawang ngadeng nate ide dalam watu renggong ring Bali. Kekawiden antuk rauh ide dangyang nirarte rikanyakan punika sami pura-pura sani megenah ring Bali Utara mewali wenten tamyu sani mendarma yatre ngawit saking pura pulaki miwah pura-pura sani lianan nyantos ring pura Ponyo Batu. Kawentenan pelinggih perahu batu sani wenten ring pesisir pura Ponyo Batu puniki serta ngardi sang sani ingat ulangun napi malih rikalaning endak miwah sumurup nyane sang hyang surya sani presiden kecingat ring genahi punika dahat ngulangunin pisan. Wenten irike genah pengelukatan tirte mance lan tirte lesung pinake genah ngelungsur tirte wangsu pade. Pastike punika wantah genah sani banget kesucian. Namun raine redite 14 Januari warse kalih tali peleputus dane jero gede ngandikayang kewentenan rahine miwah pulau Pali ring pura Ponyo Batu. Tiang kan atas mangku gede diki harus ini anu tentang piawadalan riki purnaman deste pulketan purnama kase pengeromping telu ini Pulau Pali sederenge mewacana menak ije betara kan langsung menakkan ke desa ni ke benda sami ke pernah ni ke nah ya sampun pernah ngaturin melinggih ni ke katuran ni utara napi mana katuran banding pernah sasi kase masih genten sederenge kan mendak masih biasa ni kan nampun uningin ni ke sarang sami mak uningin ni pasang itu inde mendak ke mendak kau macam maluan mendak kau nak kau dong diki inde mendak ke diki ring pak makale mendak dumun sian genten mendak di desa mendak ratu niang ratu gede nika mantan nika mendak nika mendak ke puncak kan gumunan ya gumunan mendak ke puncak genten kesegara nunas itu mendak angin ke desa nika wanturan kudang lagi anu ni Pulau Pali anu ni dari ini jadi nika tentu kan di kasur ni kan di mana di kasane bisa nika pitung dina nika mendak anu jadi nika sira je sana patut kene napi ada kene penganyar kan surat ambo enten saking riki surat ijen surat binanu dina nganyare karo saking serajun ampun mangkin riki boleh penganyar niki kan mangkin ke bawah sampun guru dang kayangan udang Desa Pekeraman niki sane yang sane ngempon udang Desa Pekeraman kan 11 niki nggih Salah orang tajun ni. Depannya darang ke? 14 Desa Pekeraman, rauh hing 10 satu kecamatan Tejekule. Nggih. Yen ring di kaulune sapenapi kemari. Kaulune pisan mendak riki wonten. Ampun enten ngaturin, ampun pisan ngaturin. Mereka ke segara anu napi ada Kelem. Matur apa kelem. Mangan tepat abang mata.
bawah napi niku di kaulune upacara ini. Penebus lantik. Manut jero dolang yase setunggil pengempon ring pura Ponyok Batu. Akeh saning ningayang pura penimbangan ring segare penimbangan Panji pina ke garis poros ring tengah jagat Bali. Menawi punika kecingak manut ring artos penimbangan sani meteges seimbang utawi ring tengah lan nimbang. Nanging manut sejarah kewentenan jagat Buleleng, genah pura penimbangan punika wantah genah kampenyane kapal Cina sani makte arte berane nenten side melayar. Nanging menjalaran puan-tuan Ki Barat Panji Sakti duki punika side mewali malih melayar. Nike mawinan kicen upah lan ketimbang ring genahi punika pinake semayan nyani inah koda ngicendane Ki Barat pinake upah nyoro kapal. Nanging tios ring pura Ponyok Batu yene keparne ring Pulau Bali manut untuk nyani sisi utara wenten Uluwatu, ring tengah wenten penulisan, sisi daksina wenten Ponyok Batu. Yene kesempatin sinah sampun pura Ponyok Batu pindah ke poros Bali Utara. Pura Uluwatu pindah ke poros Bali Selatan. Napi malih riki ring pura Ponyok Batu sampun janten kewentenan biasa selem. Watune selem pindah ke Cihne utawi Sine Utara utawi Wisnu sane kesengguh ring pengideran. Pura Ponyok Batu puniki taler kesengguh pura Purwasidi Ponyok Batu sane pindah ke pengawit kesidian jagat Bali. Duaning pewatekannyane ring Purnama Kase pengelong ping 3. Antuk punika sampun lali yening ngelintang ring pura Ponyok Batu simpang ngadorang bakti. Napi malih mangkin sampun kesengguh pura Dangkayangan. Kewentenan pura puniki dahating mau tama antuk kewentenan perlinggan ide minekadi Lingga Siwa, Ganesha, Baruna, Nandini lan Ulam Agung utawi Matsya Utak Awatar. Puniki wanda genah seni banget ngulangunin napi malih rikalaning purnama utamanyane ring petirtaan. Pinake genah wangsuh pade lan pengelukatan. Sane kesaya gayang pengayah nyabran rahina saking semeng nyantos semeng. Napi malih genah nyani nampek ring pemargi lan segari cangkep antuk sarana lan prasarana. Pinake genah ngasisi bakti mangde jagati kerta raharja side sidaning don. Dharma Yase Himasaba TV. Punike wau sampun kuning ayang ini kewentenan pura Ponyok Batu. Iki yene wenten atur kuning ayang titiang sampun manut titiang munas geng rene pengampura. Nggih pengutang titiang antuk aturan